Oh, Cina itu liur je. Ban dekat. Ini kamera menong kan? Harga 50 betul. Hakasian keba ningkong, wan yuk kejat usembut Menteri Rangba Kajela usnyau Bahalang Dhar, Hajaintia Hills Autonomous District Council banyak keren yether ya kijing jong ka council. Ya ka jialang la pelong ha conference hall ka Hajaintia Hills Autonomous District Council, ha ka jingdon lang u secretary katanat Urban Affairs ka Sorkar Jela u Ethelbert Kharmalki, u Chief Executive Member CEM ka GHADC u Thombor Shiwat, u Deputy CEM u Laski Rembai, u Chairman ka GHADC u Dr. Sanki Changpung, ki MDC, ki Officer bat kinong tray ka Council. U sembut Menteri Rangba hadian ka jialang habayakaran bat kilat pathai khubor ulaong. Kajingwan jung kalong banyak kendu ye ki dekat ke executive committee bat ki officer jong ka council banyak keren yether ya ki babun ki jing jong ka council ha kabaya dei bat ka bha jong ka council badai ben yo ana ka Sorkar Jela udahar ulaong bana kalyang ka Sorkar kan persyang ban pelat no ya ka bha jong ka council ha kanu kapor nilayo i ba kanang yat kisni kiya kijing ha ka council kila nang buon bat ka jinglut ru kila nang buon laong usnyau Bahalang Dhar bat ula benrap ba ka wei kamat ka bakham kongsan ba kila yakren kalong kumno ban kentiu ya ka yo ka kot jong ka council na ki katuk ani ki sektor ki ba kta ya upat ba ha ka baya dei bat ka tulop jong ki nong tre ka council ulaong bana kalyang ka Sorkar kan persyang kat bala ban pen koloi khnang ban sup ki nong tre hakabaya dei bat ka yamu siang market complex ulaong bala penkre ya ka balance estimate bat DPR bat menta ka kam kalaya chakmat ulaya thu baha ki khanyat banai ula shong jelang bat ki officer ka tanat PWD building ban namar ka building ka dei ka bala sa aslam kumta dan kam bantes ye ki narot bat hadian balada bantes an khat tender da ka wei khnang ban pendep no ya ka hadian ka jelang UCM ula IT ya ka dor khat ha usembut Menteri Rangba ha ka baya dei bat ki jingdan kam jong ka council men ko ngong da pun man ngai sa kwa yung ai ka win lagi leader yung pai ba yung sa kam ti wi chem gi estimum bar yang kan go besar manam kam wi chem minimum dum du bon discussion gitu gini ni ba wa to ga mong pinam ja bom jam minister go wan ta ni ba bon sini manusia me karpado ya ma samba pulai porto yo porto wan pagi yo discuss ki wa council bon matters and policy go to emiga to ani go to discuss kam scheme ka na kata to man gawi man ka jing ku jong si na saman kamrang yu i ka wini emily ng district sai we ga to chai district to state tas ngaman south na yu chem na wa the bone ki point ko dio discuss to man ni cheman u south na ba de klam me de subject to ini government perchang yo u clear no ga hai woni porwa kadwa smart u perchang man ko won gawi to ko main ko te hi chong ni discuss ideas and thought wa use ke di man wadang lagi por na lagi por ka mong jing dang bon ne ba ka jing lu dang bon ka mong dum du sa thu ka man buku ni por ko ka main hi ka to discuss ni wa ka mong discuss yo increase segi revenue kartu ka ni ke sektor ko man kum ta yo pai ba ti di discuss ni bon ba ka council dawe chon ko particular committee yo discuss ni giwan sektor ko pun kui ka revenue kena urab yo revenue council bo yo kana ite tane ba ka daw chon committee ki urab the right person no pai kon di items ko ni sektor ko ta kuma pai ba nambo ye por tang urus nga wi ba de yo le jing ai ka mon bon sa ko
Jadi min the man strong discussion itu kita ikam dengan sarkar berkarya kan smart yo percaya clear dengan level tis kita urap suk pilih employee kan council bilang ni kana gini MG agenda ko win agenda ko da put forward kepada wa to yang musang tahu to yang musang kaman kani mari de buni election ni general election jadi chong meeting dari prepare ke balan estimate ke balan DPR ko pendebi. Now it's under process, on the stage of completion. Kita ni proses. Nah, bakat kaman ati, na go under the process of prepare all this balance DPR. Nah, bahwa ini gimana? Udah cong komiti wanga level yang ngai bagi officer po building. Kalau tu building deman korap sa aslam kecek, mesti kerut udah tam sana cakang lambak kelam di mana haptes di kerang lagi rastat. Teman dia ini kertas, everything is in order. Ya ukut tentang diri kami pendem lagi.